Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Rosalinda, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Namin ano akmetan anasaktan gapuken ayat. Iso nga iti edad ko atalupulo, ingkarik dito'y bagik, ngagbalin akon anaanad, iti panagpilik iti lalaki nga ayatek. Bueno papagayam, intay denggan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Rosalinda, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nasaya at adakan. Namin anunak mat ngamin nga inawawagan. Apay aya? Ada ipakitakan ka. Anya dayta. Ijay nga to ti balay da uncle ko. Mapantay jay. Hay, no saan la agapukan ka? Diyak la kaya ti umululi. Agsakit ti sakak. Umay kakit din. Basta, ado ti ipakitak agwapo ijay. Madama mo ti construction di takaabay yung building, friend. Anya ter aramidan da. Apartment aparentaan da. Angam saan aday tat ipakitakan ka? Anya nga rod. Makitam ka di dagiti lalaki nga agtrab-trabaho? Wan, nagaduda mo't. Puro lalakay. Saan? Ubing payla dagita. Ada na amok ni Benjo. Ayan na. Dajay oh, kita kumit kita ka data. Hala, pinayapayan na ta. Aghay ka mutan Hello? Nagsenyas. Awagan na kano inton madamdama. Hay, day tamat lagayam ti ipakita mo kanya. Bayam, tadamagat kan ni Benjo. No adamot ireto na para kan ka. Ay, jak la kayat. Anya tadi mo kaya? Dagita Apay, sigurado ka kadi, abaruda pa'y dagita, friend? Benjo, talaga kursunada na ka ni Rosalinda. Ha? No siyaklatis ka, armakon. Agkaruba kayo lang, oh. Di talang tibalay daw. Sa anak matataga dito eh. Dayo aklaan. Kat, anya kumaita. Ang mga nudinak tumadla kayat ni Rosalinda. Kat armam ngamin, Panunutag pa ya. Si kakit di man. Apay payla panunutem. Sige kit din. Mga takit din. Tani, trabaho tayo manan. Inton madamdama. Oh, ato itis Wildom, Benjo. Agyaman na, Kangkal. Magtugaw ka man. Taag sarita tabiit. Uwin, Kangkal. Urno nga matlaang kadi dagitis Wildom. Uwin, Kangkal. Nasaya at no kasta. Saan mo nga ibusan iti barkada? Sa anak ang makibarbarkada, Kangkal. Amom, dagiti lalaki dito'y lugar may. Arak laeng ti pangigasgastusan da iti sweldo da. Sa baliak, Kangkal. Pauitam kit di ti pamilyam. Tapno saan amasayang da ita sweldo. Uwin, Kangkal. Ne, nakasukat kamat. Papanam. Inawis nak kami ni Pare Junicio, Kangkal. Mapan kami kano agpasyar iti balasang. Saan kayong agpakarabi Delikado ti marabyan. Uwin, Kangkal Kulas. Di talang mo ti pagpasyaran may. Di tala ka aruba. Kinadwa ako ni Benjo. Umay na Carmen, Rosalinda. Ha? Apay amasapul akadwaem. Managbabain nga min dayta kumparik ket. Saan mata? O sige, ibati kayo na. Tamapanak pa di tarwar. Naamwak asaan ka ataga dito eh. Uwin, taga Ilocos. Imayak lang nagtrabaho dito ay ayanda Uncle Kulas. Uncle mo, takin ko kwa itiday tadakkel abalay? Di mikap kapin ano. Ang Uncle at tamo ti awag ko kunkwana.
Ay, kasta gayam. Balasang ka kadipay, Rosalinda? Wan, Naggasat mo ti lalaki ang makatuluyam. Nagpintas ka. agyaman na. Agyaman na ka. Tainawat na kami dito pagtangan nyo. Nasaya ti ado ti gagayim na kahit. Kadagiti amin na karpintero tayo. Nila ang benyo ti magustuak ti ugali na. Nadayaw kan amuna ti tumulong. Kasta mo ti panagkita ken kuana. At dapay itsura na. Guwapo. Sir-paten sa dagiti babae dita kaaruba. Wan, nadlaw ko matdayta. Paypayapayan dagiti babae di tabangir abalay. Panagkunak, dito yun ang makabirok ni Binjo iti asawaon na. Awan matkit di tidakas na. No ditoy ama ikamang. Pare Benjo! Oh! Apay! Wanya, nagsarita kami kini Rosalinda. Anyang iti ko na. Apay kano saan nakamakontak iti cellphone mo idirabi? Ha? Ay, idipag ngamin. Nakasta maturog akon. Diyak ngamin kaya ti madisturbo. Ah, kasta gayam. Kasano nga makapaginaram kayo no idde pa mati cellphone mo? Ha? Uy, di ka katawa. Ah? Bawal ti agusar iti cellphone no madaman ti trabaho. Iso arabi iti pangusaram iti cellphone mo. Ay, bagam tukon buwan na. Pasensya. Apa asak ti mangibagangay. Sika ah. Sige. Awagak tulangan inton madamdama. Talaga agumurakan ka, no di nak inawagan. Pasensya ka na, Rosalinda. Hindi ka kumagumurgura. Di naksamot kaya takasarita. Saan man? Apay kumadi ka kaya takasarita. Kayat kunto kaya denggan ti boses mo. Talaga? Makaya ayaw nga minadenggan. Bulbulaan naksamot. Uy, diyak ko galit imang bola, Rosalinda. Pudno mo ti bagbagak ah. Kat, anyangay, nalpasen ti trabaho yo? Saan pa'y? Break time me. Iso ngay mawag ako na. Ah, kasta ka di? No kasta, awisan kayo kan ni kumparim a Dionisio. Sa dino? Agpipiknik tayo. Nasayaat man ta naawis mo ni Benjo ang mapan agpiknik kay Rosalinda. Apay ko maadi na kayat ti umay. Makapagbanding tayo matlaangan, friend. When friend. Iso ang masapol nga agsagana ta. Anya nga tatimayat abalunan tayo. Excited akong sika. When uray siya. Excited akman. Ayan nga ni kumpare ka Benjo. Umaymat ko masumango kada tayo ah. Ayaba man ket di. At damat ijay nga aglutluto. Ison sa tikok tayo. Bayan yun. Talaga nasingpad day ta kumpare. Nagagatpay. Agoray ka. At daman damagan mikan ka. Anya day ta? Friend, damagan mo at tinabayagan akayat mo ang maamuan maipapan ka ni Benjo. Kwa. Baro ka di pa'y ni Benjo? Ha? Kwa, ita kami lang amin na nagamam mo kini Benjo. Diyak mo no barupay, wenno adta nasawa na. Diyak kami nadamdamag da ita kwa na. Wen mat nga agpaiso, Rosalinda. Damagam laangan kan kwa na Sa bagay. Masapul nga iso ti pagdamagak. Ang kuang amin. Kadwan na alalaki, kat ibagada abaruda, uray saanan. Un-una am tumat ngamin. Saan mat siguro nga ulbud ni Benjo. Pudno, nasingpad ni Benjo. Diyak lang mo, no ada ilimlimad na. Benjo, nabarta kan di kumparem. Nakaturugan. Uwan nga rod. Sigangay. Saan ka nga ginom iti arak?
Nabayagan na dyan kagininong, Rosalinda. Ay, nagsingpat ka matan no kasta? Manipod nga min ospitalak gapo iti arak. Ingkari ko na dyan ko na ginumpay. Kasta ka di? Urayag sigarilyo. Diyak kaya tayo. No kasta, awanan ti bisyom. Awanan Ay, nasayat mo't no kasta. Awan mo't tan tilutwam. Nasayat mo't. Tapno makapagin nistoryata ana imbag. Mabain ka manan. Saan man? Ala, agistoryata ka ron. Anya ti kahat mapagin nistoryaan ta. Hoy, itay ka pa'y dita sangwanan ti Sarming Ibagaman kanyak, friend. Sa anak ka di napintas? Ne, apay akas na ti saludsud mo. Napintas ka, friend. Apay nga'y akas la saan nga interesado kanyak ni Benjo. Pag ko naamat. Saan mo't ngaming agaram? Saan ka di nga imbaga ni kumpare na ama nagbabain ni Benjo? Nga ta? Wan. Saan siguro ako sonada? Ay na, siyak ti mangibagbagakan ka, friend. Napintas ka. Awan pa nagdwadwa iti dayta. Masapul sa nga agpapukisak. Tapno makursonadaan nak ni Benjo. Ay sus, tila ibagbagam. Mayatad dayta buok mo. Saan mo abaliwan pa'y? Alangan mo ta siyak ti agaram kan kwa na. Kababain mo't una yan Di urayam nga iso ti agaram kan ka. Agkaruba kayo mat. Dandanigaya man malpas dahito ipapaaramid ta nga apartment. Wan nga ron. Finishing laang anti kasapulan. Napintas at talaga ti aramid da Benjo kan Junisyo. Sa dino nga tan ti pagakaran ni Benjo numalpas da ito ipapaaramid ta nga apartment. Damagag to kan kwa na. Tano awan ti papanan na. Rekomendak ije komparek. Tapno adalat ta trabaho na. Kasano nga itaan, pare Benjo. Nalpas matan da ito apartment apag trabahuan tayo. Wan nga ron. Kaslasaan hindi amalpas. Angam kita amay. Adaw tinagpareserba nga umayagyan. Kat kasano kan nga pare? Anyat kahit mo asawan. At ka di sa balya pagtrabahuan? Hindi ka mandanagan kanyak. Ado ti mabalin ko pagtrabahuan. Anya nga ti planom? Agsubli ako ni Jelocos Panawa mo ni Rosalinda? Anya nga ron. Agla di ingit day jay no di na kan makita. Amo matadakkel ti panaggusto na ken ka. Pare, awan ti relasyon mi ka ni Rosalinda. Apay, saan mo ako rusunada? Ay, di mo gayam kayat ti maikamang dito'y pare. Nadamag mo ka din ti mapasamak dita kaarubam abalay? One friend, amo. Ipa-blessing dan, tanalpasan di apartment da. Mapanta When nagayab da nga rod. Aguray ka. Apay akas la saan ka anaragsak? Pumanaw nga minon ni Benjo. Nagkuna. Diyay kumpare na. Inton bigat, agawid ka nun ija Ilocos. Ay, nukasta. Saan kayo magkita? When Sana bali, friend. Adamot cellphone. Uray pay. Kan, amom ka di. Di na kon kinasarsarita. Manipod iti day di na o di apa nagsarita mi. Taapay. Diyak mo. Ay, amangan no maladingitan mo't tasaan na kanton makita. Siguro. Hay, no apay mo't ngamin asaan na ka nga inaram, sakbay a pumanaw. Talaga ka di apumanaw kan inton bigat Benjo. Walang kel. Naisagana kong lagi di gamit ko. Di kunak, rekomenda ka ijay gayam ko nga engineer. Ado ti project na dayjay. Dito'y laeng ti ayan na. Naskan nga agawid ako, Angkel. Sika ti makaamaw.
Ngamno ka sa pulam ti trabaho. Kontaken nak laeng. Agyaman nak, Angkal. Oh, nagadun ti bisita. Nay, adda ni Rosalinda. Si kansa ti birbiruken na. Mabainak sa agpakita, Angkal. Ingkakit di sangwen. Sa bagay, maudin dahi tiyo panagkita, kan panagsarita mi. Rosalinda, Benjo, pumanaw ka ka din. wen, No kasta, saan tan nga agkita? saanin ha? Agyaman ang kitikinayang bagyo kanya ka? Apay, saan mon akayat ti agtrabaho dito yung lugar mi? Nasken nga gawid hak. Takasapulan nak ti pamilyak. Pamilyam? Jak na ibagay tikan ka. Adan asawak. Ket adan anak mi. Anya? Sabay la ko ma. Tamasarakan to ti lalaki aparakan ka. Nalading itak Mr. Lonely iti dayta panagpakada ni Benjo. Nga magyamyaman na kenkwana, ta saan na ginundawayan ti sitwasyon. Kasta kuma dagiti dadduma a lalaki, nga daanan iti asawa. Saan da kuman ngagsapul iti sabali, nga ure adda iti adayo ti asawa da. Daytoy man ti kapadasak. Tuy pagayam mo, Rosalinda. Pagayam Rosalinda, sapay kumhangarod, takasta amin asi aasawa a lalaki. Anapudno dalatta iti asawa da. Tapara kanyak, awan ti maperdi a pamilya kan relasyon, no ammo ti maysa a mister, ti mangliklik iti sulisog aduntay. Ket sapay la kuma Rosalinda, tamasarakam ti lalaki, aparaken ka. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Rosalinda, adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inikan biyag dagiti papagayam yu iti radyo akas kada. Emily Kalika, Teresa Kalay, Mary Jane Castro, Joseph Glenn Benawe, Joffer Basit, kento'y pagayam nyo, Jonar Ributaso. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kenitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.